Dak siring kabar yang urengan. Kabar apa? Apa nah kabar apa? Tak ngiring kabar ban. Kabar apa nah? Jadi meni benian muli gila. Balan ti jabro labu. Labo ini mah. Tak tikar oleh labu. Misal lah tuh. Tak pun tu tak menjat pun labu tak tengah basar gila. Balan ti jab. Kata para man petana. Muna kila pra kun palan tijab mana. Palan tijab arwah. Iya. Kalau pahay ko. Palan. Arwah nyaman tibi roti jab. Keng endi anak laki. Nyamai alan. Teti eyolog bi orang paalan tijab. Cek sapung. Palan tijab, paalan tijab. Iya. Pas dia ada melorong roti, mundai roti. Mau pas dia temu nyaman, dia temu pemilihan nih. Baru geldum, dia temu geldum, macam ngajar legung, lebar dimah, melorong arwah. Iya lucu nak. Kau menelan jalan mandek. Cek mak pandai lorong lain. Kuni dina sesara. Padahal semak kota dina. Ada akrobat merololo. Gila tadi. Aslinya mun masalah challenge ya. Ada urusnya bukan aslinya tuh. Bukan kerabat selai. Dari RT sampai presiden. Ya luar lah. Urusnya bukan. Terutama ya bukan. Bahkan saya tahu daerah di mana. Tak geni ketat. Dan gula pon tak buambung usul lagi tisakan tani tak. Keng mangkene kaki. Kerabat tak ndek sih aspal tak. Aspal dah kerabat aja. Mak bulu tengah. Yo, karuan mundai iya. Karuan ya spal bukti kemak celotot sekali. Ya aspal. Hah? Belum celotot kia.